Jatend migao mar limbe Dr. Alfred Mutua gi jatend migao mar alwora Soipan Tuya kawuono notelo ne nyasi mar pith mar yiende e gode ma Mumoni e kaunti ma Kitui, ma en achiel kuom ajenda mag piny owacho e neno ni pith mag yiende maromo bilion 15 ochopi kochopo higa mar 2023. Kane owuoyo e seche mar pidho yiende, Mutua nowacho ni migao mare kakonyore gi sirikand kaunti ma Kitui biro neno ni yiende mosepidhi biro riti nyaka gibed madongo. Ojiwo anyuola mar dhood Wakamba mondo mi okonye pith mar yien e tayo chenro mag piny owacho mondo giyier jotelo mong'eyo tich. Jatend migao mar alwora korka kore nowacho ni biro ne Kitui en mar konyo nyawadgi mar alwora e pidho yiende, kamano en achiel kuom tije ma piny owacho omiyogi mar pidho yiende counties go ma Kitui gi Taita Taveta. Sub-county headquarters iko sawa, lakini nyuma yake imevamiwa na watu wamekata miti huko. We want that to stop. Na tutaki miti ikatwa hapa Mumoni Hills. Whoever alipatiana ruhusa 2013-2014 for logging kwa hii mlima is why rudiwa. These are our treasure for the county na tunafaa kuhifadhi. Katika mpangilio wetu wa kupanda miti bilioni 15, asilimia 20 ya ile miti ama miche itakuwa miti ya matunda. Na kwa sababu tuko na KEFRI, Kenya Forestry Research Institute, watafanya utafiti wao na washafanya, kwa sababu tuko na kituo cha KEFRI hapa Kitui, kuhakikisha ya kwamba miche ya matunda ambayo itapandwa Kitui ni ile ambayo inaweza kuwa hapa. Najua kuna matunda mengine ukipanda hapa haiwezi kuwa. Mtu ambaye anawapangia maisha yenu na kuwa mazuri, huyo ndio mtu wa maendeleo. Wakati wa kupiga kura, mnarudisha mkono kwa ule mtu amewafanyia vizuri, si ndio? Ndio kesho yake aweze kuwaongezea. Na hiyo ndio hali ya maisha. Akina mama mnajua mkiletewa mfereji hapa, simrudishia mkono ule ameletea mfereji. Si ule alikuwa anawapatia story. Jaod Burama wendo Walter Owino